Prošla fudbalska sezona bila je veoma uspešna za fudbalski klub Zemun. Muzika, tuš. Bravo, bravo, bravo. Fudbalski klub Zemun pobednik je Kupa Fudbalskog saveza Beograda u sezoni 2014-2015. godine. Na stadionu Rajko Mitić Zemunci su pobedili ekipu Fudbalskog kluba Bredarac 1947 sa 5-1. Gledaoci utakmice imali su priliku da posmatraju veoma zanimljivu igru dva tima u kojoj su fudbaleri Zemuna pokazali mnogo više od borbenog rivala i u drugom delu utakmice stekli visoku prednost koja im je na kraju donela pehar pobednika Kupa Fudbalskog saveza Beograda. Ali to nije sve. Igrači iz fudbalskog kluba Zemun osigurali su i trijumf u Srpskoj ligi Grupa Beograd i tako se vratili u prvu ligu Srbije, pa je osvajanje Kupa Fudbalskog saveza Beograda donelo i malu duplu krunu za fudbalski klub Zemun. Kada ti obučeš taj plavi dres, lopta i ti! 7. juna odigrana je utakmica poslednjeg kola Superlige Srbije između fudbalskog kluba Zemun i fudbalskog kluba Polet sa Dorćola. Ali ova utakmica više je bila slavljeničkog karaktera i igrana je u slavljeničkoj atmosferi, budući da su na početku utakmice igračima fudbalskog kluba Zemun dodeljeni pehari od strane navijača i od strane komesarijata za takmičenje. Taj plavi dres, lopta i ti! Počete ples! Kada se smeješ, zadrpljaj mrežom, dobiješ loptu, bekovi beže! Poštovani slušalci, sa nama je Milan Bogdanović, sportski direktor fudbalskog kluba Zemun. Danas se odigrava utakmica između fudbalskog kluba Zemun i fudbalskog kluba Polec Dorćola. Utakmica poslednjeg kola druge lige, trećeg ranga Srpske fudbalske lige Beograd. No, Zemunski klub je ušao u prvu ligu, odnosno u drugu ligu, je li tako? Kako komentarišete taj događaj? Kako bih iskomentarisao, sem da je ovo stvarno jedan divan dan. Tačno pre godinu dana na ovaj datum, 7. juna, smo počeli prvi dan priprema i evo jednostavno namestilo se tako da istim danom završavamo ovu jednu uspešnu sezonu. U ovoj sezoni osvojili smo i Kup Beograda i šampionsku titulu za ovu sezonu. Zašto niste u Superligi? Pa, za to je potreban jedan dugi period oporavka ovog kluba i mislim da ovaj klub ima jedan dobar nivo i zaslužuje da bude u Superligi, što se mi nadamo kao upravo kluba da će to biti vrlo brzo uz pomoć lokalne samouprave i svih ostalih ljudi koji učestvuju u klubu. Mi se nadamo da će to biti već sledeće godine. Šta je potrebno da biste ušli u Superligu Srbije? Finansijska sredstva, disciplina, talenat, igrač? Osnov za pravi put je finansijski deo. Posle toga ide igrački kadar, stručni štab i sve ostalo. Kada ćete redizajnirati sajt i Facebook stranicu? To ne bih znao da vam kažem, predstoji dosta posla koje ovde moraju da se dovedu u red da bi ovaj klub počeo normalno da funkcioniše i da krene pravim putem. Zašto stadion Zemun izgleda ovako? Pa stadion Zemun možda izgleda kao ruina, ali nije to baš tako. Ima mnogo gori klubova i koji igraju i veći rang od fudbalskog kluba Zemun, a imaju mnogo lošije uslove i mi se svake godine trudimo da ovaj stadion modernizujemo na sve načine. Da li planirate pojačanja u igračkom kadru za sledeću sezonu? Naravno, to će biti ekstra pojačanja s kojima ćemo na jedan način pokušati da osvojimo i prvo mesto sledeće godine da se plasiramo u Superligu. I ovo je veliki uspeh što ste se plasirali u drugu ligu, odnosno u prvu ligu. Ja vam čestitam na tome i želim vam puno uspeha u narednoj sezoni, da vas vidimo i u Superligi, baš kao što svako mesto u Evropi ima svoj ili više svojih klubova koji su u prvoj ligi, koji se žestoko bore za opstanak. Hvala vam još jednom. Budi se dan iznad usnulog grada, vraća se život i rađa se nada, dok sunce obasjava travnati tepih, tišina se gasi i menje je nemir, a tihiška snaga, fizička sprema, kombinacija prava su, sumnje tu nema. Nijako o tituli pričali ne bi, svi potajno žele je glasno u sebi, zbog toga od sada pa svakoga dana zagarantovani su golovi i drama. Bitka je počela, svi znaju cenu, vatre će biti na svakom terenu. Sa nama je i gospodin Predrag Rogan, šef stručnog štaba i trener fudbalskog kluba Zemun. Evo nas na stadionu Zemun. Za sad ima dosta ljudi. Svi su došli da prate utakmicu poslednje kola druge, odnosno treće lige između fudbalskog kluba Zemun i fudbalskog kluba Polet iz Beograda.
Kako se osjećate? Da li ste dobro pripremili igrače za ovu utakmicu? Bez obzira što ste ušli u drugu ligu. Pa gledajte, ova utakmica ima sasvim drugi neki karakter. Mi smo, ja volim da kažem, film počeli da snimamo 7. jula prošle godine i ovo je samo jedna premijera. Momcima sam rekao, momci, ovo je vaš trenutak, uživajte u svakom trenutku ove slave. Mi smo takmičarski cilj ispunili pre 2 nedelje, uzeli smo duplu krunu. Zemun polako se vraća, nije još ovo što smatram da Zemun zaslužuje, vraća se u vrh srpskog fudbala. Uzeli smo kup na teritoriji Fudbalskog saveza Beograda, prema tome sigurno da momci imaju želju da i na ovoj utakmici pokažu jedan šampionski karakter i mentalitet koji je doveo do ovog rezultata, ali moramo da razumemo i drugu stranu, ali ono što kažem, prokletstvo sporta, ne živimo od prošlosti, nego je bitna sadašnjost i ono što ćemo da uradimo u budućnosti. Da li ste zadovoljni igračkim kadrom? Više nego zadovoljni. Ovo su momci pred kojima treba skinuti kapa. Ovo je 35. utakmica, igrati pod jednim strahovitim pritiskom, ne kažem svaku utakmicu, uslovno rečeno mora se, naravno ne mora se ništa, treba da se pobedi. Ovo momci što su izgurali pokazali su da stvarno ima materijala u njima. Šta je potrebno za to napredovanje? Talenat, igrača, iskustvo, pretpostavljam i vaš deo posla mnogo utiče na to. Gledajte, ovo je jedna mašinerija, mi volimo u fudbalu da kažemo sat. Bilo koji deo sata, mehanizma da ne radi kako treba, početi od ovih ljudi u ekonomatu, ljudi koji održavaju teren, neću da pričamo o ljudima ili producentima koji su obezbedili uslove od direktora Gage preko sportskog direktora Miška Bogdanovića i naravno nas koji smo sve to kao režiseri uspeli da ukomponujemo, ali osnovni preduslov je visoka posvećenost ovih momaka, jer u današnjem sportu talena se svodi samo na jedno odricanje i spremnost da ste svaki dan u rovu i da radite 5 do 6 sati na sebi. Koja je bila vaša strategija za to napredovanje od prošle godine do danas? Kakva je bila postava igre i tako dalje? Kažu većinom da sam surov. Najsuroviji sam prema sebi. Upravo to, jedan visoki profesionalizam. Prilikom koncipiranja ekipe u maju i junu počelo je ovo što smo mi sad radili. Znači nismo mi počeli juče ili pre mesec dana, mi smo u maju i junu seli ozbiljno ljudi iz kluba i ja da pravimo koncept ekipe. Vidjeli smo šta imamo u ekipi, na osnovu toga se pravi neki model i način igre, na osnovu toga se pravi trenažni proces i onda se sklapa deo po deo i tako smo došli do ovoga što je danas. Zemunu je mesto sigurno u Superligi. Ovo je jedan iskorak koji je Zemun napravio, pogledajte ovaj ambijent od igrača, uslova preko naravno navijača koji su svaku utakmicu bili uz nas, davali momcima bezrezervnu podršku. Uvijek je lako biti uz igrače kada se pobeđuje, odnosno kada su u Superligi ili Prvoj ligi, ali oni su bili uz igrači i uz fudbalski klub Zemun i kada je bio u 3. ligi. To je jedna privrženost klubu i za to treba skinuti kapu. Naravno, svaka čast zbog toga i zbog discipline tih navijača, jer to znači da je i obezbeđenje dobro. Pa dobro, to oni znaju, ako voliš klub, naravno da ćeš sve učiniti da taj klub i zna se. Normalno, gledajte, svako dođe do iskakanja, uvek iskoči pojedinac, ali uopšte generalno gledano vrh. Hvala vam puno i srećno danas. Hvala puno, prijatno. Čestitamo titulu i najavljujemo sastav Zemuna prošle sezone. Velikim aplauzom pozdravite igrače Zemuna, Krunić Miloš, Rodić Dalibor, Kuzmanović Danilo, Zečević Miloš, Šubert Ivan, Malović Miloš, Jeremić Slaviša. Velike aplauz
trener, Mirković Predrag trener golmana, Koković Radomir pomoćni trener, Popov Dušan sekretar kluba, Ilić Milan doktor, Popović Dragan, Jačević Ivan, fizioterapeut, Banković Siniša ekonom. A sada posebna najava, Kirovski Aleksandar Kira, golman za sva vremena, legenda Zemuna, miljenik navijača i lično moj. U to ime navijači dodeljuju pehar najboljem golmanu i najboljem igraču prošle sezone, našem Kiri. Spominjemo i ekonoma Dragicu, zaboravili smo, pozdravi Dragici. Molim Kira da izađe da mu navijači uruče pehar legendi Zemuna, miljenika navijača. Pehar uručuje zapovednik beogradskog kluba Velibor Novović, komesar za takmičenje. Zamolio bi da naš veliki golman, legenda Zemuna Kira, priđe da mu vođa navijača Zemuna uruči pehar kao najboljem igraču u prošloj sezoni. Kiro, hvala ti! Fudbalski klub Zemun kao predstavnik Fudbalskog saveza Beograda nastavlja takmičenje u Kupu Fudbalskog saveza Srbije za sezonu 2015-2016 godine i nadamo se da će osvojiti još trofeja, pa i ući u Superligu Srbije. A mi im želimo mnogo sportskog duha, optimizma i sreće u narednom periodu, ali i da sponzori više pažnje obrate na Fudbalski klub Zemun.